โอเลยภาษาอินทีร์ตูเตะกะเลวลมเลเวกเจียวถึงจุมาชวนินให้วิดีโอทาร์โมไวรัลทาร์อรนอมเลียมาจังที่ตัวกันเชียดนู่เตปกันเต็มไทยมิโซรัมขบุยเบอร์สเตทแคปิตอลค่ะเทนโซลลำปังโมบุญรูปจงจางค่ะให้เอ็มเอฟลำปังเตะอรนรีคอยปบคบไม่ให้ไม่จงใจกันที่ระจุยโดนาจีฟมินิสเตอร์นะมาเอาสวยโตเตะโมขมีค่ะกันบีเจียงชาวโดรนี่ให้ไม่จงจางเฮียนินอินเฮียลนะตามคบไม่เทนโซละอันส่วนเต็นมอดิกเทนังตีเตขัดยังขานินเทนินมอไอซอลฮีเจ้าฟ้าเตเยรูซาเล็มนี่จู่วางส่วนนี้กันติดตั้งลำไทยละว่ามุนดังสเตทแคปิตอลรวมมันเตเพจู่ถ้ากันนี้ที่สุบไม่เรียงปอริเซเอ็มเอฟลำปังเตนะโทมันได้กันง่ายถ้าเขาว่าปุยเล่เรียบดอร์นี่ปอริเซกันนี้ชาวฮาลัง Chief Minister Pu lal du am hian Peace City project aboy puina thuze bruklian takanei sarkar lai puya sum dilnan Mizoram State Capital AIZAWL chu son turin ngen na lo thlen rengmaya hei hi voin thlagin Mizoram mi puima azep tlatani kumin sang hile som hile panga April ni som hile pali khan Sima Rani Section Officer Amrut IIB Ministry of Housing Urban Affairs New Delhi chuan Chief Secretary le Residence Commissioner Mizoram nena lekha thona chuta chuan shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin DPR siam na tur chungchang lekha athona ni heiba ka hian sarkar lekha kan hu thei rang po Mizoram State Capital AIZAWL sona tur thu hi achuang ani chichu alekha po hei voina hin karon kenga hei hi amrut sarkar lai puina Mizoram CS le Residence Commissioner New Delhi te lekha thona nia chuda chuan sanctions of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin ain ziak kalani chuan lekha thon ni chu April ni som ni le pali sang hi le som ni le panga ani tin hei mai ni lo heta hian Residence Commissioner Government of Mizoram New Delhi chuan April ni som ni panga ve khan Chief Secretary Mizoram nena lekha thona chuda chuan Mizoram Khawpui ber som tumna chungchangi a subject ada lat ani tin hei chu mai lani lawa Mizoram chunga file lekha document oma po hian Under Secretary Government of Mizoram UDNPA na Director UDNPA nena lekha thona po chutiang chi chuan ziak a omani Mizoram le AIZAWL mi puiro na nei lawa Mizoram State Capital AIZAWL aru ka son tum na lo omreng mai hi soifia turin Chief Minister hi kangena ni pori se aron ridau thak maya khame chungchang kha mo he isu hi kanla chei lei de pori noma pori se chen khatin an support khop maya chen khat ve thung chuanin mo awahan thak ep Azat PM sarkar hi cho kan wahan boy pha tam em ti khanin tam taken ron soi sel na sa khop maya enge kha in mu ve dan kha lo soi ve le shmu lang pori se ka den chho se langa mo mi then khat chuanin zo kha pui chunga hian thil thare mo han sik soi viau dan hi om lo ve bokani kan tot ve bokani e ti kha neutral takin tam tak chuan soya amaro chu mi tam tak mo abi kin zo kha pui chunga mi chen khatte hi chu ri an du don lo wani ti pokha comment chen khata te po hianin achiang kalkal viau maya tuna ron soi sina pokha ra ni ya Chief Minister ina aron chan le na te po mu cha kom le to khopin ka hria ni mo ingponi second en chho zel podang he thili serious lain ka hria AIZAWL hi zo fa te zong Mizoram chung chau ni lawin zo fa te zoi kan Jerusalem kan ti ni a he mun hi state capital sona ni don chuan aram mi puite ngei dan po hi lave tura ka ngai ni kan ram hruai tu lu berina state capital son tumna alauna ya vai ho nena chumi manga sumalo dira ni chuan mizo mi puite kan kheve tura ni sum dilnan Mizoram State Capital AIZAWL chu son turin ngen na lo thlen rengmaya hei hi voin thlagin Mizoram mi puima azep tlatani
kumin sang ni le som ni le panga April ni som ni le pali khan Sima Rani Section Officer Amrut IIB Ministry of Housing Urban Affairs New Delhi chuan Chief Secretary le Residence Commissioner Mizoram Nena lekha thona chuta chuan shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin DPR siam na tur chungchang lekha athona ni heiba ka hian sarkar lekha kan hu thei rang ranga po Mizoram state capital AIZAWL sona tur thu hi achuang ani chu a lekha po hei voina hin karon kenga hei hi Amrut sarkar lai puina Mizoram CS le Residence Commissioner New Delhi te lekha thona nia chuta chuan sanctions of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin ain ziak kalani chuan lekha thon ni chu April ni som ni le pali sang hi le som ni le panga ani tin hei mai ni lo heta hian Residence Commissioner Government of Mizoram New Delhi chuan April ni som ni panga ve khan Chief Secretary Mizoram Nena lekha thona chuta chuan Mizoram Khawpui ber som tumna chungchangi a subject ada lat ani tin hei chu mailani lawa Mizoram chunga file lekha document oma po hian Under Secretary Government of Mizoram UDNPA na Director UDNPA hena lekha thona po chutiang chi chuan ziam a omani Mizoram le AIZAWL mi pui ro na nei lawa Mizoram state capital AIZAWL aru ka son tum na lo omreng mai hi soifia turin chief minister hi kange na ni he thili serious lain ka ria AIZAWL hi zo fa te zong Mizoram chung chau ni lawin zo fa te zong kan Jerusalem kan ti ni a he mun hi state capital sona ni dong chuan aram mi puite ngay dan po hi lave tura ka ngai ni kan ram ruai tu lu berina state capital son tumna alau na ya vai ho ne na chumi manga sum lau dira ni chuan mizo mi puite kan kheve tura ni body sela kha kharia mo hami athen khathi chuanin zawra mi puite kan shelawa hei adik lawlom chuti khate non ti ni ai body se helai comment pakhat maron in chan hi kan chira zuenga video kan en chole do na he thil hi ke ma mi mal ngai da na chuanin mo that na tam takanei ka ringa asan chu ai zakho pui din mun kan hria mo a chep mai ne drop mai ne chu wan chuan chief minister pudu oman maron lak na hi huai se da ngai don khopin ka hria mo hetia in son te ga rem lo mai kan ti mai ang kha mo ataka malatu a boy pui tu asu su tu ni chuanin huai sen mo atam takiran soi sel don ti kha thil lang chiang sa reng ani ti kha hriat ka ring thawa maro chu khating chungchunga an ti ngam kan ti don nge ma an la chho tur lai hi chu pui chho viu don pona lang ani poni se helai comment pakhathi kan sira ga video ka den zui se lang ta hena thenin lel ngai lo lelana han lela kha ti kha ala dik zele ti te naron soi ania empori se hela ya hianin comment pakati kan bi zau kan bi chho lokang cái bộ mấy lộ chùa tại hiện in THENZAWL Khawpui son hi ruam man na a that phot chuan ti chi takani eng sarkar mai nan sun ngam lawang kalau ti thina MNF mewin hetia an hlo ruk chuan ZPM hian na takin ma ala ti na ani maya an huai hle mai Mizoram ma khunga ya thil thalama kepe ngam tak tak sarkar kan nei hi a hlungot mai vote a in Mizoram future hi poi mo rengani aron tia hela hianin kan chia leang kumin zu ninga khan video nen lam wanglai ni in an post dai to alom aru ka thil ti ani lo hrim hrim dampalama by election awm don boxia dot in vote an zong le pe kani hi tin nuai sang khat an ti po hi master plan atana mithiam bik te roina tur ania hei po hi Mizoram sumbo matanga man tu ni lawin Ministry of Housing and Urban Affairs in a pek tur ani
vang lai ni na soi zel dan chuan bultran a tan cheng nuai za a peto nge ani o me nuai za a peto nge ni o me kumin zu ninga ami dai to kha tu na arukin khopui son antum anaron ti nu novel mai ani hi mi hring nuai som khosak theina tura ru man phot ani ya a tu dan azirin zawbel zel theni pokong aron ti ya hei hi comment chen khata mo thatak tak te po hi hayan soi thua ma china chuanin in niala te po tam taka omani poni se he thil hi a challenging du don khop ti kha ching renga poni se nga soi tam lawanga video kanen sau zuyang Chief Minister in Peace City Project abuai puina thuze bruklian takanai Chief Minister pulal duama hian sarkar lai puya sumdil nan Mizoram State Capital AIZAWL chu son turin ngen na lo thlen reng maya hei hi voin thlangin Mizoram mi pui ma azep tlatani kumin sang hile som hile panga April ni som hile pali khan Sima Rani Section Officer Amrut IIB Ministry of Housing Urban Affairs New Delhi chuan Chief Secretary le Residence Commissioner Mizoram nena lekha thona chuta chuan shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin DPR siam na tur chungchang lekha athona ni hei ba ka hian sarkar lekha kan hu thei ranga po Mizoram State Capital AIZAWL sona tur thu hi achuang ani chu a lekha po hei voina hin karon kenga hei hi amrut sarkar lai puina Mizoram CS le Residence Commissioner New Delhi te lekha thona nia chuta chuan sanctions of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin ain ziak kalani chuan lekha thon ni chu April ni som ni le pali sang hi le som ni le panga ani tin hei mai ni lo heta hian Residence Commissioner Government of Mizoram New Delhi chuan April ni som ni panga ve khan Chief Secretary Mizoram nena lekha thona chuta chuan Mizoram Khawpui ber som tumna chungchangi a subject ada lat ani tin hei chu mai lani lawa Mizoram chunga file lekha document oma po yan Under Secretary Government of Mizoram UDNPA na Director UDNPA nena lekha thona po chutiang chi chuan ziak a omani hemi chungchanga hian Chief Minister chuan AIZAWL Khawpui tot lutuk ti ziom na tura Peace City din tum ani thuba khi mipuya puanzar ala nei lawa Mizoram le AIZAWL mipui ron na nei lawa Mizoram State Capital AIZAWL aru ka son tum na lo omreng mai hi soifia turin Chief Minister hi kangen ani he thili serious lain ka ria AIZAWL hi zofa te zong Mizoram chung chau ni lawin zofa te zong kan Jerusalem kan ti ni a he mun hi state capital sona ni dong chuan aram mi puite ngei dan po hi lave tura ka ngai ni kan ram hruai tu lu berina state capital son tumna alauna ya vai ho ne na chumi manga sumala udira ni chuan mizo mi puite kan kheve tura ni kong cha chung chang I toy te ka soila du tun lai kong chia na sa takin kan buai nimina body sela PCT hichu mo kan mo khop ma AIZAWL Khawpui hichu se lo chuanin me tam takina kan nin ani to ani hai a drop maya fura phe chuanin kan ria leimin te mo nol bol lo kan ti rengot te po hi tam to ne chuwan chuanin sarkar tan po han ti viau hi har tam takhi omang chiang renga ama ro chu sei tawang khan tuna Chief Minister ina athil tumlai hi chu mo challenging turu khopanga chuti rualin he thil hi an titlanga felfai taka kalani ngat chuan mo me zo te bok hi kan lom le mai lo mo ti heri ro walanga a chan chu heti ka Khawpui nuam felfai si mo engkim mai mani du dan dana che thelo na tur khateng plan mu mal tak om na ang chi kha chu ke chu han om chia se chu mo
ว่าหันนุ่มโตเนี่ยที่เขาดูดูกันไหนง่ายแล้วเนี่ยป้อนนี่เสตัวน่ะให้ไม่ได้ลำปังเขาตัวเต้นรอนสวยไล่แต่ฮีตั้มตะกินนั้นสปอร์ตมารู้ตั้มตะกินนะอันเราข้านี่เลยง่ายปังไปใส่เลยบีเตะมออมเล่นุกไม่เนี่ยก็เป็นช่างที่ข้านี่กับเลยเสียไม่เนี่ยสุดที่วันนี้มินิสารพูดแล้วตัวมานะตัวน่ะที่ตุ่มตั้มตักซิงกับขัดตัวน่ะอันเคลเมกับฮิจูมอตั้มตะกินกันง่ายเลยอันนี้ก็ริงบ่ได้เสียกันเอ็นละปังหลายตะกี้ Mizoram State Capital AIZAWL Sonatur thu hi achuang ani chu ale kha po hei voina hing karon kenga hei hi amrut sarkar lai puina Mizoram CS le Residence Commissioner New Delhi te lekha thona nia chuta chuan sanctions of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from AIZAWL to THENZAWL Mizoram tin ain ziak kalani chuan le khathon ni chu April ni som ni le pali sang hi le som ni le panga ani tin hei mai ni lo heta hian Residence Commissioner Government of Mizoram New Delhi chuan April ni som ni panga ve khan Chief Secretary Mizoram hena lekha thona chuta chuan Mizoram Khawpui ber som tumna chungchangi a subject ada lat ani tin hei chu mai lani lawa Mizoram chunga file lekha document oma po hian Under Secretary Government of Mizoram UDNPA na Director UDNPA hena lekha thona po chutiang chi chuan ziak a omani hemi chungchanga hian Chief Minister chuan AIZAWL Khawpui tot lutuk ti ziom na tura Phis City din tum ani thuba khi mipuya puanzar ala nei lawa Mizoram le AIZAWL mipui ron na nei lawa Mizoram State Capital AIZAWL aru ka son tum na lo omreng mai hi soifia turin Chief Minister hi kangen ani he thili serious lain ka ria AIZAWL hi zofa te zong Mizoram chung chau ni lawin zofa te zong kan Jerusalem kan ti ni a he mun hi state capital sonani don chuan aram mi puite ngei dan po hi lave tura ka ngai ni kan ram hruai tu lu berina state capital son tumna alauna ya vai ho ne na chumi manga sumala udira ni chuan mizomi puite kan kheve tura ni hình bọn này sẽ là buổi chiều một view tụi nó bọn ngay hình bọn này sẽ phổ biến nó điều bộ mình cái gì này anh ấy mua da nhìn đi đua thổ đàn khác có mấy đứa bảo nó xoay về lại ula THENZAWL sau khiเราจะmua na rem khop mà mua nó tấm tắc mua ăn lúa xanh mấy ula vậy này số mình trăng cái nó tour anh ấy một tắc khi sushi bên đây sở hiện nàyเราช่วยดูการ์ดพอหินไม่เราโม่ที่แต่แค่รีรัวหลังไม่พวกนี้เสลารอนหลังเสียงโซเซลตัวเราพวกง่ายตายละตัวนั้นAIZAWLเขาปุยฮิตสุหม้อเตะเป็นจักรเลียนเป็นเครื่องปอยเฮียนี่ว่าหันโตดว่าหันนินมกันตีฮิตสุอารินมตัวไว้ขัดตั้งสุกันตีกันริงโตดเราไม่ชอบเขาปุยฮิตสุไงน้องเราว่าล้อมฉันดันเตะหม้อเองคิมมาจากฮิบวชข้างเวกตัวนี่กันตีตัวให้กันริงไว้ขัดตั้งสุพวกนี้เสลาที่ทศกเราหลังช่วงตัวเราพวกง่ายอย่างเห็นหูด่านติ๊กตักค่ะเห็นสปอร์ตเต็มเงี้ยนี่ชาเราแล้วไหมจูเราแล้วไหมยินเราตีหม้อก็ไม่ได้ระบาดคารินยินเราสวยหลังเวลาทอร์ตอนเนี่ย